chakakorwa se county ya Kisii ase abalimi be chinyeni nene chirichie kienyeji gati yabo linago amone chinsaga banyara ko bakwenyorera amaigerio abene gore chinchira abaranyare ko bagosukia nabo igo ekoimokia erigesa ria obolemi oruo obobwe chinyeni no muroberio nyara ko bakorekana se omobagani oyomo imeye county ya Kisii uyu nyara ko bakoreta amo ebyombe agati yabo ekiombe kelie kya USAID na kalero ni gobo igo banyara ko bakulie chira gosaba bwate ne banyara ko bakulie chira ngamba chiko bako bwate siabalimi abwirire banyara ko bakwenyorera echiro igira chiko bage kweneka nyale ko bage koba abalimi abo engelia isaine buno morikyo itomirire mu manyi hagutumanya senchira yoboikirano abaremi bekemeliye chingeni chekenyeji buna chinsaga linagu egati ye chinde imeye county ya Kisii bono ni gobalene kyo bakogokera maiga yokonyora obosemya buna barachi commentary gesa na konyora echiro kurwa ase kiombe gya kaliro gose Kenya Agriculture and Livestock Research Organization kubako bwatana nebyombe binde buna USAID University of California Davis Horticulture Innovation Lab egati ye binde ebinge ase bono batabire ni go bategereire egati yemechando elia abalemi bagwetera asobolemyo obwo na igomba chikobanyorera lichibu. This is a 3.3 years and 5 months project that will be implemented in this county, and majorly this is a research for development project and with the main goal of increasing productivity. Huu mradi utaangalia shida ambazo wakulima wetu wanakumbatana nazo, shida ya mbegu ambaye imethibitishwa na ile ambaye mazao yake iko juu. Hii mradi itaangalia ili wakulima wetu waweze kupata hiyo mbegu, na pia kuna elimu ambao wakulima wetu na washikadau wa mmea watapatiwa. Omoteneneri korwa ase sector yobolemi imeye county ya Kisii ni gatebire gwetera obosemyo bo abalemi banyorire mbachikone kyabuna chingeni ngo cha gusime kwa chire ase obonge. Kiangalia kwa wakati huu ile ekari ambaye tumepanda mboga ya asilia ni ekari 1800, kulima hasa wale wanaikuza kwa kibiashara. Kutokea kwa hii mradi tungependa kuinua ile sehemu ambayo imepandwa ama kupanua sehemu ambayo imepandwa hii mboga ifikie zaidi ya 3000. Tarajio letu ya kwamba hii kilimo itainuka na iendelee kusaidia wakulima wetu. Nigo baina kyabuna ambache kolentera abalemi chimbego chogo simeka chingia na boigo okobaigeria gotumeka amariogo atabwatibo bibonde bwensi asemebere ya mwanyabanto ase okomenta obosombi bwechingeni gochiase chinse chaisiko. Target the global markets from the lesson land within the project, so also will target the export pillar, and of course reduction of imports or pillar as we increase our productivity in the county, which supplies majorly the urban centers. Also in terms of post-harvest loss management, we do lose 40 to 50% of the production. We shall be capacity building the farmers on biopesticides. Egati yabalemi nigo bagokera omorobereyo asebagania eserikali ye county ya Kisii uchakoba konya elikwene kyabuna obolemi bwechingeni bwabeire obwengencho enene. Nyeni echi asira lakini bwana kero chiachire chitokonye tochenchi afya ya itabe ngi ya marwaira achirara amange, lakini kero torali chinyeni echi chingiya igo chiragendere gotoruseria marwaira ali togendere komenya buya litangane kero twalire cheisanire tonie chitokonye ase gokonya abana baito basome na asokoria chinyoni nchibwate faida serikali yetu ya Kisii County wetera ase omugambi yoito ona lepo simbarati oretire project yenene egotokonya nga tosimeke chinyeni toirane mogondo tonyore chibesa tonyoro korikwe kiagere meremo yakeire. Na ninaomba serikali yetu ya county na national government itusaidie ile vitu ambaye itasupply hiyo mboga kutoka kwa msituni huku kuja kwa oboroso vegetable. Reporter ya Egetaseni kia Ndizi TV, ile Italiane Mildred Momanyi.